zaba iz'abamisiyoneri b'abagatulika zaba iz'abangirikani mu itorero ry'abongereza byaba iby'abaprotestanti muri Suwede bo banabaye cyane hariya Minembwe byose bihamya ko ubwoko bw'abanyamurenge buzwi mu cyabaye Kongo mu mami yarakigize mu mwaka w'1510. Aya makuru twayakuye muri archive z'abamisiyoneri b'abasiwedwa babaye muri Minembwe baretrasa historique y'ubwami bw'abanyamurenge kuva mu 1510 niho abo abantuza abasiwedwa babihera. Recensement yabaye ya mbere muri 1880 mbere uko Afrika ahubwo inacikamo ibice bayicamo ibihugu. Ubwami bw'abanyamurenge bwakorewe ibarurwa. Iri ni ijambo naryo nakwiye muri raporo y'umumisiyonere w'umusiwedwa wabaye wakoze recherche mu bamisiyonere babaye hari Minembwe. Avuga ko abanyamurenge babaye recense muri recensement ya leta y'icyo gihe muri 1880. Hari recensement yerekanye ko abanyamurenge nabo bakoze recensement hari. Icyo gihe abanyamurenge bari bafite abami batatu. Bari bafite Sheferi, umwami wayoboraga Sheferi ya Gahutu, ubu yagiye muri territoire ya Fizi, ababembe nibo bayitwaye. Hari umwami wa kabiri wayoboraga Sheferi ya Budurege, bayihaye yagiye mu bafurera ubungu, yagiye mu ntuza muri Mwenga. Sheferi ya gatatu yari yakayira yagiye muri Uvira. Izi Sheferi zaje kwemezwa na decret ya tariki 6 z'ukwezi kwa 10 mu 1891. Reference zizahari ababikeneye muzajye kuri Musée ya Tervuren mu Bubiligi. Iyi document irahari yemeje ziriya Sheferi z'abanyamurenge, Sheferi ya Gahutu, Sheferi ya Budurege na Sheferi ya Kayira. Byaje kuba confirmé na decret royal ya tariki 3 z'ukwezi kwa 6 mu 1906, imyaka ibiri avant ko Leopold aseda igihugu kitwaga Etat indépendant du Congo ku bakoloni. Izi Sheferi zaje tena kuba reconfirmé nyuma y'uko ababirigi bafata Congo noneho igihe cya colonisation ubwo ni muri 1910 ni tariki 2 z'ukwezi kwa 5 1910. Aya madekre yose arahari, izi archive zirahari zemeza présence ya Sheferi ya Gahutu muri Fizi, Sheferi ya Budurege muri Mwenga na Sheferi ya Kayira muri Uvira. Abakoloni bamaze gukrea province ya Consternement Civil, ubu ni iriya yitwa Bukavu mu 1933. Bayihaye gouverneur witwaga Georges Morteran, niwe wayoboye hariya, yavutse muri 1883 yapfuye muri 1955. Haza gutanga raporo ibwami ivuga ko ngo abanyamurenge ngo nubwoko butayoborwa, ngo bugira ikiburi, ngo butagira coopération n'abakoloni. Bamuha ordre yo gusiprima izo Sheferi kuko icyo gihe abo bami nibo bafashaga abakoloni gufata umutungo w'igihugu bakawupia. None aba bashefu b'abanyamurenge bakoze resistance, banga ko umutungo w'igihugu upiwa. Iyo resistance niyo yabaviriyemo consequence ya mbere yo kugira ngo izi Sheferi zibe supprimer. Urwandiko decret zisiprime rwasinywe tariki ya 5 z'ukwezi kwa 12 mu 1933. Wamare kwandika urwo rwandiko ko bavuye muri administration ya Sheferia y'abavira, abapfurero baracanganyikirwa. Umwami bita Lenge wa gatatu Ramba Romain yanditse urwandiko ku minsi 23 y'ukwezi kw'icumi muri 1969 asaba ko ariko après avoir négocié nabo bari banditse barimo Sebasonera Robert, asaba ko ataho kuvuga ngo mubejere na territoire, no kuvuga ko bientôt bari kuba réhabiliter bakazana Sheferi yabo ya kera ariyo ya Budurege, ataho kuvuga ngo muje mubejere na territoire cyo kimwe nanje tube ba parallele mureke mbahaye groupement. Nuko groupement yabaye yahawe yandika urwandiko. Ramba yandika urwandiko le 23 octobre 69 avuga ko kuva none arekonesheje Kabarure nka chef coutumier wa Minembwe, ariko ntibyari bisifire. Ifare ko iyo declaration n'urwo rwandiko narwo turarufite turarutunze. Gisaro rero il a récupéré la situation abijana Kinshasa, aja muri démarche kugeza muri 79
arete 229 yo ku minsi 23 y'ukwezi k'umunani septanefu, minisitiri wa interiere asohora arete y'iyo nimero mbabwiye ko kuva uwo munsi mu Bijombo habaye une entité ya groupement à caractère traditionnel coutumier, kandi ko animateur chef w'iyo entité coutumière abaye Sebasonera Obedi. Ni rero iyi groupement niyo baraye bashizeho tete, araza baramurinstale officiellement, ariko hashize iminsi mikeya batangira kumukoroga. Murabona territoire ya Uvira niyo bameze gutyo, amagroupement aba sous la gestion y'amasheferi et sous la gestion ya administrateur wa territoire. Administrateur wa territoire yo guhagarika, ariko iyo baguhagaritse nanone baza bashiraho umwana wawe. Harimo Oxygene akaba n'umuyobozi w'ikinyamakuru Top Kivu, nanone ndi kumwe na Safari Munyarugendo, umuyobozi w'isoko hano muri Amerika. Abo nibo batumirwa tugiye kubana muri iki kiganiro. Nanone ndagira ngo dutangire kuri mwarimu Oxygene akaba n'umuyobozi w'ikinyamakuru Top Kivu. Mwarimu Oxygene, turagusuhuje, nimba twumva wafungura mikoro. Ndabasuhuza mwese, Jenzo na Richie, Hot na Cost, ndabasuhuje, murakoze cyane. Safari Munyarugendo, umuyobozi mukuru w'isoko hano muri Amerika, nawe turakwakira muri kiganiro. Murakoze Jenzo, murakoze Richie, nshimiye kuba mu kiganiro n'abavandimwe n'inshuti, nshimiye kugiganira na Oxygene, ndabasuhuza mwese abavandimwe muri mu kiganiro. Urakoze cyane. Reka twinjire mu kiganiro nyirizina, ntempereye kuri mwarimu Oxygene akaba n'umuyobozi w'ikinyamakuru Top Kivu. Mbere yuko twinjira muri topic, hano hasi hari audience bamwe baheruka muri Kongo kera batibuka uko government structure yubatse, no kuvuga kuva kuri central government to local government, uburyo yubatse. Ndagira ngo mbere yuko twinjira mu kiganiro nyizina ndetse ugaruka kuri topic Top Kivu, banza wibutse abantu uburyo iyo government structure yubatse muri Kongo, hanyuma winjire mu kiganiro nyizina. Murakoze cyane. Kongo ni igihugu kiboneka hagati ya Afrika, gifite kilometre kare 2,345,410 na 410 kilometre kare. Kikaba kiyoborwa na president muri regime yo bita semi presidentielle, kuko ifite premier ministre na gouvernement igirwa n'abaministre ubu ngubu bafite 53. Ikaba ifite nteko nshinga amategeko ifite abadepite 500, ikaba ifite na sena igira abasenateri 108. Urwego rwa administration, igihugu kifitemo ibice 26 bita na province, ariko icya 26 akaba ari umujyi wa Kinshasa, ukaba ubarwa nka capital en même temps nka province. Province rero nazo zigira administration yazo. Province zikaba zifite institution ikurikiyeho n'amateritoire. Ayo materitoire akaba nayo acibwamo ibice yitwa amasheferi, ayandi mu yandi ma province akaba arizo bita ama secteur. Ayo masheferi rero aremwa n'amagroupement, ayo magroupement akaza kuremwa nibyo bita village, ariko kera kuri bwa Mobutu habagamo indi institution bita la localité. Ubungubu muri tegeko rya 2008 n'irya 2015 ryakwiyeho rihita rishiraho ituza village. Alors ku rwego rwa byo bita les entités déconcentrées, none akaba hari n'indi structure ivuye mu ma province ukajya mu ma ville. Ayo ma ville akagira ama commune zikagira izo bita za quartier nazo zikagira izo bita za avenue nangwa za rue. Nguko ukuntu structure y'igihugu administration yayo igenda. Urakoze cyane Top Kivu. Top Kivu ni umwe mu bantu bazi bajyaduha amakuru hano bakanatwigisha. Twe hano tumwita mwarimu kubera uburyo atwinforma cyane. Mbere yuko dukomeza, reka tubanze kandi twakire na Mzee Banoge. Murabizi technology y'ubu ngubu, aya application mashasha agenda azana ibintu byinshi. Yarari muri audience atari yazamuka, ndagira ngo afungure microphone, ongere kuri ako ka micro gato, udusuhuze tubwire kuri kutwumva, hanyuma dukomeze. Ndabasuje mwese, nariko mbumva sinari nabikoze gusa. Kandi urakoze cyane.
kandi twishimiye kubana namwe muri iki kiganiro. Murakoze cyane. Mbere yuko dukomeza ndagira ngo mbanze mbasobanurire kuri titre, kubera ko hano tuba dufite amagambo ari limite adashobora kurenga, kugira ngo ntidushobora kwandikaho uko titre yose iresha. Titre yacu yakabaye ivuga ngo inkurikizi mu gukuraho abashef kutimiye. Hano twanditse b'abanyamurenge ndetse n'ababatutsi. Ahangaha harika ya vuba ya bijombo turi buze kuza kuganiraho, ngire ngo niyo Mzee Banoge ari buze kuza kutuganirizaho. Ariko ibyo byagiye biba muri Nord Kivu mu myaka yashize na mbere no mu gihe cy'abakoloni. Ngire ngo ikiganiro cyacu dufite abasaza kandi bakuru kandi banabaye no muri Kongo kurusha benshi muri twebwe, banahigiye bazi ibintu byose, baraza kuza kudusobanura. So muze kutwihanganira nimubona rero titre itaresha nkuko idasobanuye neza nkuko ikiganiro cyacu dushaka kucita, nuko hano dufite amagambo ari limite tudashobora kurenza. Reka noneho Richie twakire Top Kivu yinjire muri topic. Murakoze cyane. Ngiye kubanza mbere uko tuvuga kuri bijombo, ngiye kubihera mu mateka ariko araba ari resume, kuko biragoye kumva bijombo bayikuye ku magroupement biturutse hehe nibiturutse kure. Amanza gusuza aba paneliste turi kumwe, Safari mukuru wacu ndagushuje cyane, n'Abanoge ndishimiye cyane kuba muri iki kiganiro turi kumwe. Ni inzobere zikomeye cyane mu mateka yahari iwacu, kuko bayabayemo bayagizemo ingaruka twese hamwe. Nuba ngo ibyo tuvuga nibyo tuzi, ntabwo ari ibyo twabwiwe. Banoge ndagusuje cyane, nari ngweruka kera, nishimiye ko duhurira nahangaha na Safari, kandi tunashimira Rikina Jenzo kuba mwadutumiye muri iki kiganiro. Inkurikizi zo gukuraho abashef kutimiye b'abanyamurenge n'abatutsi muri rusange zifite amateka maremare aturutse kure. Cyane cyane uyu munsi ariko turibanda ku mateka y'abanyamurenge, kuko turavuga cyane kuri bijombo. Ntabwo wakumva bijombo utari wumva niki cyabaye mu 1885. Ngira ngo n'abapaneliste turi buryamwe baraza kubisesengura, ariko ngiye gutanga resume y'iyi conflit aho yaturutse n'iki gituma yisaha abashef kutimye bakomeza kuba menace b'abanyamurenge nkaho badafite ubwene gihugu kandi babufite. Amateka y'abanyamurenge n'abatutsi muri Kongo yaranzwe n'ihungabana rikomeye cyane, yaba mu rwego rwa politiki, umutekano n'ubukungu. Abahamya benshi, ibitabo by'ubushakashatsi ndetse na za archive zabi z'abakoloni, zabi z'abamissionnaire b'abagatulika, zabi z'abangirikani mu itorero ry'abongereza, byabi by'abaprotestanti muri Suède bana baye cyane hariya Minembwe, byose bihamya ko ubwoko bw'abanyamurenge buzwi mu cyabaye Kongo mu mami yarakigize mu mwaka w'1510. Aya makuru twayakuye muri archive z'aba missionnaire b'abasiwedwa babaye muri Minembwe, baretrasa historique y'ubwami bw'abanyamurenge kuva mu 1510 niho abo abantuza abasiwedwa babihera. Recensement yabaye ya mbere muri 1880 mbere uko Afrika ahubwo inacika mu ibice bayicamwe ibihugu. Ubwami bw'abanyamurenge bwakorewe ibarurwa. Iri ni ijambo naryo nakwiye muri raporo y'umumissionnaire w'umusiwedwa wabaye wakoze recherche mu bamissionnaire babaye hari Minembwe. Avuga ko abanyamurenge babaye recense muri recensement ya leta y'icyo gihe muri 1880. Hari recensement yerekanye ko abanyamurenge nabo bakoze recensement hari. Icyo gihe abanyamurenge bari bafite abami batatu. Bari bafite Sheferi, umwami wayoboraga Sheferi ya Gahutu, ubu yagiye muri territoire ya Fizi, ababembe nibo bayitwaye. Hari umwami wa kabiri wayoboraga Sheferi ya Budurege, bayihaye yagiye mu bafurera ubungu, yagiye mu ntuza muri Mwenga. Sheferi ya gatatu yari yakayira, yagiye muri Uvira. Izi Sheferi zaje kwemezwa na decret ya tariki 6 z'ukwezi kwa 10 mu 1891. Reference zizahari, ababikeneye muzajye kuri Musée Tervuren ara mu Bubiligi,
iyi dokima irahari yemeje ziriya sheferi z'abanyamurenge, sheferi ya Gahutu, sheferi ya Budurege na sheferi ya Kayira. Byaje kuba confirmé na décret royal ya tariki 3 z'ukwezi kwa gatandatu mu 1996, imyaka 2 avant ko Leopold aseda igihugu kitwaga État indépendant du Congo ku bakoloni. Izi sheferi zaje tena kuba reconfirmé nyuma y'uko ababirigi bafata Congo noneho igihe cya colonisation muri 1910 ni tariki 2 z'ukwezi kwa gatanu 1910. Aya madekre yose arahari, izi archive zirahari zemeza presence ya sheferi ya Gahutu muri Fizi, sheferi ya Budurege muri Mwenga na sheferi ya Kayira muri Uvira. Abakoloni bamaze gukrea province ya Consternement Civil, ubu ni iliya yitwa Bukavu mu 1933, bayihaye gouverneur witwaga Georges Morteran, niwe wayoboye hariya, yavutse muri 1883 yapfuye muri 1955. Aza gutanga raporo ibwami ivuga ko ngo abanyamurenge ngo nubwoko butayoborwa, ngo bugira ikiburi, ngo butagira coopération n'abakoloni. Bamuha ordre yo gusiprima izo sheferi kuko icyo gihe abo bami nibo bafashaga abakoloni gufata umutungo w'igihugu bakawupia. None aba bashefu b'abanyamurenge bakoze resistance, banga ko umutungo w'igihugu upiwa. Iyo resistance niyo yabaviriyemo consequence ya mbere yo kugira ngo izi sheferi zibe supprimer. Urwandiko decret yazisuprimye rwasinywe tariki ya 5 z'ukwezi kwa 12 mu 1933. Ejo bundi 1933 n'izi sheferi zabaye supprimer sur demande y'uwari gouverneur wa mbere wa Consternement Civil witwa Georges Morteran. Nuko baza kuzomeka ku masheferi y'ababembe muri Fizi, kuri sheferi z'abafurero muri Uvira, iyindi bayishyira ku sheferi y'abanyindu hariya muri territoire ya Mwenga. Uyu gouverneur Georges Morteran niwe wakoze administration coutumière ya mbere hari muri Sud Kivu, bamaze gukora démembrement ya province yari orientale. Icyo gihe muri 1908 hariya hose kuva Sud Kivu kagenda Maniema ukagenda za Haut-Uele, yari province imwe bitaga orientale. Alors, muri 1933 niho baje kuyidemambra. Icyo gihe Congo ivuye kuri 22 district ye ku territoire atandatu, province atandatu, ariyo Elizabethville, yo bitaga Lusambo, Leopoldville na Coquilletville, Consternement Civil na Stanleyville. Alors, ubwo nigo rero ubwami bwatangiye kubakwa hariya, barabustrictira bushya kugira ngo basiprime ubw'abanyamurenge. Abashi babahereza ubwami muri Kabare, muri Walungu na Kalehe. Abavira babaha igice cya Uvira, bakyongeraho ikindi gice cy'abanyamurenge bari abami. Abafulero nabo babahereza ini parti tena ya Uvira ariko yarimo nayo y'abanyamurenge. Ababembe babaha Fizi, nabo babaha ini parti n'indi parti y'abanyamurenge bari abami. Abarega babaha muri Mwenga na Shabunda, abanyindu babaha muri Mwenga. Iyi ni parti aussi y'abanyamurenge bari mu gihe bari bamaze gusiprima. Abahavu babaha kwijwi ni Kalehe, abatembo babaha Kalehe. Abanyamurenge baviramo zero, nta sheferi bafite, nta na groupement. N'abarundi ariko baje kuza nyuma, muzi bari bafite umwami witwa Kinyoni, yaje gusimburwa na Ndabagoye, je pense wabaye assassiné vers muri 2012, nabo bafitanye ibibazo n'abafurero. Muri 60 rero nyuma ya independence, ibihugu bikomeye byashatse kwigarurira Congo kugira ngo haza kubaho noneho ibice muri Congo. Amerika n'ababirigi bashigikira Mobutu, bamuhereza n'umumercenaire witwaga Escam, mu kinyamurenge bamwita ngo ni Shikaramu. None haza kubana groupe y'abarusiya, icyo gihe babitaga abasovieti n'abashinwa n'abakiba, baza gusutena movement yitwa Simba, yari yobowe yaje kuzamo na Murere. Iyi yari ishigikiwe n'ababembe n'abafuliru n'abanyindu kugira ngo Congo ibe balkanize. Mobutu na Shikaramu icyo gihe barashe abasimba, barasaba bembe, barasaba fuliru n'abanyamurenge. Igihe birukankaga mu kwiruka kwabo nibwo batangiye gutemagura inka z'abanyamurenge.
ngira ngo mwumve iyi conflict kumva uyu munsi ngo Bijombo iragiye biturutse kure kandi amateka ni ngombwa kugira ngo tuyumve ntabwo ari ibintu bivuye mu ijuru nangwa bivuye muri gihonomo bifite base bifite conspiration ikomeye cyane kandi isabwa guhagurukirwa n'abantu bose ngira ngo baba abanyamurenge n'abavuga ikinyarwanda bose muri rusange kuko bose birabareba inka z'abanyamurenge zaratemaguwe amasho n'amasho amaraporo dufite yo muri intambara yekeye ku bwa Murere muravuga ngo inka zisaga hafi miliyoni zatemwe n'ababembe n'abafuriru n'abamunyindu aha ni entre 60 kugeza muri 60 nibwo abanyamurenge rero bavuze ati reka dubafatanye na Mobutu aba ofisi barwanye muri iyo ntambara n'ubu barahari hari umusaza witwa Nzabarinda Ruhumbya ubu n'ubu ngubu kihari wari umusirikari icyo gihe ku bwa Mobutu n'uwitwa Muyehe n'abitwa Bakayira barwanye bakubita ababembe bakubita Simba bakubita Murere ubwo Mobutu nawe amaze gutsinda urwo rugamba yarutsinze kubera yabonye support y'abanyamurenge Mobutu amaze gutsinda rero uru rugamba nibwo yahise afata abanyamurenge benshi abashyira muri administration ngira muzi ko ari nababaye muri presidence abandi bakomeza baba mu gisirikare babona imyanya ifatika bitera ababembe rero umujinya ukomeye cyane bafite kugeza n'uyu munsi kuko bafasha abanyamurenge nk'abaduyi ngo ntabwo babafashije kubalkaniza igihugu none uyu munsi discours yarahindutse ngo abanyamurenge nibo balkanisateur alors ko ababembe n'abanyindu n'abafuliro aribo bara ababalkanisateur bafashije Simba Murere kugira ngo igihugu bagicemo kabiri bibaye ejo bundi muri 85 haragiye kuba amatora ku rwego rwa province habaye recensement baza gusanga abanyamurenge bari bamaze kuba benshi none ababembe n'abanyindu baratinya baravuga ati abantu nidukora recensement bagatora bazabona abayobozi batudomine batangira campagne niho campagne buryo ikomeye cyane yo kwita abanyamurenge sont des étrangers yatangiye muri 85 ubwo rero ababembe n'abafuriro batangira kuvuga ngo okay abanyamurenge mwemerewe gutora ariko ntabwo mwemerewe gutorwa abandi bati se tudatorwa kubera iki ko mu gihugu turabanye n'igihugu bizagenda bite habaye imvururu zikomeye cyane ariko zabaye gushigirwamo na Kinshasa leta Kinshasa yakomeje kuya ibibi nyuma icyo gihe Mobutu yaratangiye kugira za pression zikomeye cyane z'ababembe kugira ngo bangaze bamanipule bice abanyamurenge muri no nantere kubera uko gutotezwa niho abasore b'abanyamurenge bagiye hirya no hino mu bihugu kugira ngo batangire bitraninge mu gisirikari bamwe bagiye muri RPA abandi bajya mu bindi bihugu kugira ngo bazashobore gukuraho iryo hohoterwa bakomeza kugirirwa kugeza aho Mobutu rero yaje kuba inspiré cyane n'umugabo witwa Nzuruni Bembe amwemeza ko bagomba gukuraho n'abanyamurenge ubwene gihugu kugira ngo ibyo nibi byahise kuvamo intambara Afdel muri bukako mbere yuko iba muri 95 wari gouverneur wa Sud Kivu na Redok mandikiye Redok bamubwira ati ko bagomba gutoteza abanyamurenge byanze bikunze bakabakura muri icyo gihugu inzandiko zirahari n'abasoma Top Kivu twarazipubliye inzandiko zabayisinye zemeza ko bagomba kumenasa abanyamurenge kuko benshi bavuga ko ngo menasa abanyamurenge yaje intambara 1996 ça c'est faux archifaux kuko hari za force commune nyinshi zabonetse kuva muri 85 kugeza muri 95 imyaka 10 yose abanyamurenge batotezwa icyo gihe ntabwo intambara ya FDL yari yakabaye ça c'est quelque chose de gusuri muri 98 ro 2000 RCD hari yaje gushiraho itegeko kugira ngo gikemure amakimbirane yari ahari muri administration muri Sud Kivu bakreya commune ya Minembwe ngira ngo mwene data banogiye waraza wenda kubivugaho birambuye cyane kuko nzi ko ayizi neza iyi commune ni commune yari ifite selema 10 km². Iyi commune muri 2013 aho ni vuba twese twari duhari Matata Ponyo après élection 2011 ya Kabila yasinye décret yemeza commune ya Minembwe baza gushiraho n'abayobozi. Je pense que c'est entre le 28 muri 2018 Gadi abanome Mukiza Zabinesha abanome comme umuyobozi w'iyo commune yarashikuriwe n'witwaga je pense niba ari Sadiki quelque chose comme ça. Muri buka 2020 bitakwira na Nzangi
ukuntu bahagurutse barasara bakoresha za marche zikomeye cyane toujours muri ya politique uko ababirigi babikoze basiprima amasheferi y'abanyamurenge uko Mobutu nyuma amaze gufashwa n'abanyamurenge yemera ko bamwemeza ko abanyamurenge ari aba étranger yibagirwa ibyiza bamukoreye nahangaha 2020 après élection ya Tshisekedi Nzangi Bitakwira barahaguruka ati no la commune de Minembwe ngo ni balkanisation iyo balkanisation batazi Minembwe iri à l'intérieur du pays nta n'igihugu ihanye nayo umupaka ubwo urumva ko ni ya théorie ya conspiration ya haine anti-tutsi anti-banyamurenge yakomeje gukorera muri aba bayobozi murabizi byakurikiyeho Tshisekedi bamushiraho pression ahitamo kuvuga ati iyo commune ntibeho birangira hangaha sinzi ubu ngubu ukuntu bimeze nabivuze nanjye bati administration kira gihugu ihera ku gihugu igafata province soit hakaba hari amaville hari na territoire mu territoire aba divisé entre les communes rurales n'amasheferi sheferi nazo soit akaba ari chef nangwa secteur sheferi rero kabamo groupement zikaza kuvamo ama village naho ama ville niyo bashiramo ama commune urbain akaza kubamo ama quartier na mari na maveni alors ejo bundi tarike 7 z'ukwezi kwa kabiri mu 2024 twabonye ikidokima cyasirikiye gifite ama groupement 184 si je ne me trompe pas jensuraza kunyibutsa ministère des affaires coutumières na division provinciale ya Sud Kivu baje gusinya igipapuro cyabaye sinye n'umugabo witwa Kabarangania Cheupe Hilaire contre signé n'uwitwa Nzamba Temopele Joseph basinye liste des chefs de groupement bakuramo ya Bijombo kandi iyi groupement ya Bijombo yari groupement iri officiel ariko muraza kwibuka ngira ngo mwene data ene banogeraza nawe kubivugaho cyane iyi groupement yaje kurwanywa kuko baje kwishiraho in administration parallèle kuko yari yobowe n'umunyamurenge niba ntibagiwe muraza kumbwira neza izina nari mfite nitwaga niba ari Rwigina afite headquarter zayo ziba haramurambya noneho mu kumurwanya baza gushiraho undi chef witwa Tete Amisi nawe mureza headquarter yitwa Masago urumva ni muri cadre toujours leta idashaka ko hagira un territoire un groupement un chefferie yabiyobowe n'umunyamurenge kugira ngo babigereho rero bakoresheje pression y'amagroupe arme nibwo bayakutumba bahawe ibikoresho babiroze bishambuke ndabibutsa ko sur les 300 groupes armés ubu dufite muri Congo nibura 146 ziri muri Sud Kivu kandi mission yazo special niyo gutsemba abanyamurenge ndababwiye ko iki kiganiro Richi Genzo mwagize neza abantu be kugira ngo ni affaire yo kujenjeka nge bintera nagahinda kumva ko hari abantu bahaguruka bakavuga ati ngo nta munyamurenge uri menace mwakira gihugu alors que hari 146 groupes armés je vous jure bientôt tuzazipublia kuri site ya Top Kivu turi gukora iyo rapport icyo cyegeranyo 146 groupes armés uniquement zo kugira ngo zitsembe abanyamurenge bafite support ya Kinshasa ubu ngubu bazi hari ya Minembwe ari azibijombo iraza mibirasha za Shenge za Gahuna za Murambi za Kirumba za Gisozi za Kiruhura za Kibindi bindi ubu zose zararangiye ni imihana yabaye vide muri cadre toujours yo kugira ngo ubutaka bw'abanyamurenge bw'abasogokuruza babo babake identité yabo babakorere épuration ethnique be kuzongera kubarwa mu gihugu cya Kongo ibazaho 146 groupes armés alors ukurikiye amateka yagize magufi kuko nta mwanya mwinshi dufite ngira ngo tuzakora n'ibindi biganiro urasanga harabaye inkurikizi zikomeye cyane mu gukuraho abashef kutimye b'abanyamurenge abantu benshi barishwe muri izi circonstances zose mbabwiye abandi bagiye mu buhungiro mu mahanga bo bari za Etazi bari za Kenya abandi bari gupfira muri Ethiopia abandi bari gupfira hehe ibikorwa remezo byarangiritse imihana nangwa insisiro zaratwitswe abanyamurenge bagizwe abanyamahanga mu gihugu cyabo barwaniye mu ntambara ya Murere mu ntambara ya kabiri y'isi mu ntambara yo gukuraho igitugu cya Mobutu ariko uyu munsi umunyamurenge ni bête noire wa leta congolais bibagijwe ibyiza byose bakoze mu nyungu za leta zo gushaka kuzana umutekano mu kimwe karere
alors mu gusoza wenda turaza kugarukana nyuma hagomba gufatwa ingamba zikomeye cyane zo guhasha iyi conspiration yaturutse muri politiki y'abakoloni. Kasavubu ayiha intebe, Mobutu arayuhira, Kabila arayibagarira, none Tshisekedi we ari gusarura. Aho ubu ngubu umusirikari witwa Umunyamurenge muri uniform warwaniye igihugu afatwa akicwa bakamutwika bakanamurya. Biteye agahinda gakomeye cyane, ariko nizera ko hagomba guhaguruka ikintu kigomba guhaguruka kurwanya iki kintu, kuko bizageza ryari aho umuntu agera i Bukavu akirwa yihishe mu nzu ngo adasohoka mu gihugu cye, aho umuntu yigera abigoma yihisha mu nzu ntasohoka ntagere hanze kugira ngo batamurya. Komine ya Minembwe igomba kugaruka, groupement ya Bijombo igomba kugaruka, bigomba gusubiraho mu mahoro cyangwa mu ntambara. Kugira ngo expose yanjye ndabanyigarukije aho ngaho ntaza kwiharira umwanya, nansaba abagenzi banjye gukompleta Safari Tabanogi. Ibi uko byabaye Sud Kivu niko byabaye no muri Nord Kivu, naho hari amasheferi agera kuri 5, sheferi ya Byahi, sheferi ya Kamuronsa, sheferi ya Gishari, sheferi ya Joma na sheferi ya Bwisha. Ntabwo ariko topic y'umusari Nord Kivu, ariko nazo yo conspiration yarahabaye barazisiprima, aribyo bituma ubu ngubu Umututsi n'Umunyamurenge bavuga ngo nta butaka afite bitewe nuko nta mushefu, alors ko abashefu bari bahari, groupement barazisiprima, sheferi barazisiprima muri cadre yo kubagira abapatride. Iyo rero yo politike igomba guhagarara, hagomba gufatwa ingamba zikomeye cyane, ngira ngo turaza kwigaho muri iyi topic. Ici Jenzo murakoze cyane. Rakoze cyane Top Kivu. Nibutsa abantu ko turi kumwe n'ikinyamakuru Corridor Report. Reka noneho duhite twakira Muzehe David Banoge akomerezeho, hanyuma aze gukurikirana na Munyarugendo Safari. David Banoge ushobora gufungura mikrofone. Murakoze cyane. Kanshimire ko muranumva. Turakumva aho ngaho. Turakumva cyane. Kanshimire abamaze kuvuga. Ntabwo mwumva, sinzi niba mumanura wenda hari. Wamanuka nkongera nkakuzamura nta kibazo. Okay. Mzee Banoge wakomeza, turakumva. Narimbuze ngo reka nshimire abamaze kuvuga. Shimira abamaze kuvuga presentation yabo, mwakoze cyane. Ni byiza ko tuzoza duhora tukaganira, ni nabyiza kandi no kumenyana. Andoro yaha muduhuriza ifa ko habaho cadre abantu bazoza baganira bagahanahana amakuru, baganahana na documentation. Ndumva maze kuvuga n'umunyamakuru ufite na archive nyinshi cyane dukeneye nk'abashakashatsi. Kakane nsubire mushimire, arakoze cyane. Reka dushimire organisation yanyu ku mukingi mwafashe ukubwira abantu kuri mu ntambara itoroshe turimwo. Reka tubashimire n'ukuri mu maziminsi mu informa abantu ibyo abantu benshi batari bazi mukabibabwira. Iyi cadre yanyu turabashimiye. Ni intambara imwe mu ntambara mu Rwanda, abandi bacu bari ku rugamba muri Nord no muri Sud. Twebwe turi andoro y'urugamba. Muri bimwe abantu bashobora gukora byo kurwana ni ibingibi, no kuvuga ukuri no kubwira cyane cyane jeunesse itazi amakuru, bakamenya amakuru y'amateka y'iwacu uko byagenze. Reka tunababwire ko tubashigikiye mu byo muzamukora byose. Courage kabisa. Intambara social media ni intambara itoroshe kandi iza imenyesha abantu benshi ukuri ko situation bimeze. Dusubire kuri teme yacu, inkurikizi cyangwa se consequence zo gukuraho chef de groupement w'Umunyamurenge wa Bijombo n'ingaruka twahuye nazo mu gukoraho za sheferi zabayeho kera z'Abanyamurenge ndetse n'Abatutsi bo muri Nord.
ndakompleta bukeya wacu wavuze mbere no yuko abenshi muri mwebwe ntibumva icyo ari cyo groupement. Mwavukiye mu mahanga, deja abantu barahunze, bamwe bavukiye mu Rwanda, abandi bavukiye mu Burundi, abandi baje bava ruguru bakiri batoya. Amagroupement y'ama entité tuvuga ya administration benshi ntibabyumva ntibanabitandukanye kuko yabaje ari abagabo, ariko iyo umuntu atabaye ahantu ntazamenya ibyo ari byo. Entité bita groupement niki kuko umaze kuvuga mbere yababwiye structure ya administration uko imeze iwacu muri Congo. Je ndatangira kuri province. Murabona ko hariho province yanavuze neza cyane uko ama province yagiye avuka naho nyine tugeze, ariko hariho province, munsi ya province hakabaho territoire, munsi ya territoire hakabaho commune, ariko kandi hakabaho akote ya commune hakabaho chefferie na masecteur. Ntabwo commune iri hejuru ya chefferie na secteur, oya ni entité décentralisée iri à côté ikora cyo kimwe na munsi ya territoire, naho amasheferi n'amasecteur n'andi ma entité. Ndakeka ko Congo yagize chevauchement muri administration, ugasanga abantu bafite ama attribution presque amwe, bakanabigonganira ugasanga babigizeho intambara. No kuvuga commune hariho chefferie hariho na secteur, munsi y'ama chefferie n'amasecteur rero chefferie na za secteur ziri constitué n'icyo bita les groupements. Za groupements zose muri Congo na amagroupement a caractère tribal. No kuvuga ni groupement zihabwa z'abatware z'abami b'amoko. Chefferie murabyumva, chefferie ni chefferie biyobowe n'umwami wabayeho kuva kera. Ni nabyo bijyo ngibyo wacu amaze kuvuga apresent avuga ko amasheferi yari ariho y'abanyamurenge yavuyeho nayo muri Nord Kivu yavuyeho, sinzi umunsi umwe nigeze kwibabwira. Hakabaho na secteur, aho bashize amasecteur na ahantu hari atari organisé cyangwa se hari conflit, bagabona nta muntu nta organisation sociale ihari bahera kugira ngo bagire une organisation administrative, donc bagashiraho za secteur. Territoire ya Uvira igira amasheferi atatu: chefferie y'Abapfurero, chefferie y'Abavira na chefferie y'Abarundi. Banzi iryo zina bararuha bayigira chefferie de la Plaine de la Ruzizi, ariko muri création muri histoire ni chefferie de Barundi. Naho muri territoire ya Fizi nta chefferie habaho les secteurs, ama collectivité secteur, muraza Mutambara, za Nganji, za Rurenge, za Hehe, za Tanganyika. Ariko en dessous y'ayo ma secteur hariho icyo bita les groupements. Za groupement rero izo zitwarwa n'abami, nizo ziriya mwabonye basohoye 150, izo nazo zitwarwa n'abachef coutumier. Ariko hariya hejuru ma collectivité secteur bakayoborwa na administration, chef wa secteur azatorwa, ariko akayobora les groupements ziri coutumier. Noneho rero kwibaza ngo ese groupement niki, ni rimwe narishatse gutanga, ni entité ya administration ariko iyobowe na un chef coutumier na un chef traditionnel. No kuvuga wabayeho kuva kera, ariko kandi hari n'itegeko sinzi aho riri ndarifite, hari n'itegeko rihangura ko bashobora kandi gucréer les entités administratives za magroupement n'ibindi kugira ngo begereze abaturage ubuyobozi. Nibyo nashakaga kubanza kuexplica ngo mumve rero. Munsi rero ya groupement hariho za localité, hakabaho na makartier, hakabaho na village. Nuko niko structure imeze yubatse y'inzego z'ubuyobozi muri Congo. Muri izo nzego rero z'ubuyobozi tumaze kuvuga, tuvuze zibiri gusa nizo z'amantité coutumière, chefferie na groupement. Chefferie ndaba nkusimba buke wacu yabivuze, habayeho amasheferi yasanzwe yariho une organisation sociale mu makominote basanze. Izo za organisation sociale nizo bahereye ko bazigira amasheferi, notamment kizo nari mbabwiye iz'abanyamurenge habaga izo bavuze mbere, cheferi ya Kayira, cheferi ya Gahutu, ndetse habagaho na cheferi
ya Mugabo w'umurundi. Abarundi bari bafite amasheferi abiri n'abanyamurenge bakagira amasheferi abiri. Barazisiprima muri 33 ariko muri 24 bari barareleze, bari barabakuyeho, ndetse Kayira bamutuma irurenge. Administrateur wa territoire ya Fizi, raporo yiwe muri 24 ivuga ko yaciye Fizi n'abantu benshi cyane bagiye kumujana hari irurenge. Muzi hari abavuga ngo mu rurenge mu rukarite kwa Bigimba kwa Nyiranzoge. Nyiranzoge yari umugore wiwe. Naho turere nka Fizi rero niko nari nababwiye itwa na masektere nta masheferi abamo, ariko aba magroupement nayo akora nk'amasheferi ayobewe n'abami. Ndagira ngo abantu bamenyere kubona ibya Kongo, muzamubona amagroupement cyane cyane agiye agira amazina y'amoko: groupement Basimunyaka, groupement Basimukingi, groupement bakavuga izina ry'ababembe. Nuko abari entité coutumière y'ubwo bwoko banafite n'umwami wabo. Hose groupement ya Bijombo yo yavutse gute? Groupement ya Bijombo yavutse gute ko amasheferi bayasiprimye abazungu? Groupement ya Bijombo yavutse gute? Mbere yuko groupement ya Bijombo ivuka, higeze kuba handi matware kera cyane muri Moye Plateau ya Uvira, notama abatware nkantungo warutwaye hari azamunanira, yanapfuye mu ntambara ya 14-18 yishwe. Yari nk'umuyobozi. Gasore yaranditse ngo yari chef wa sheferi, ariko nta document ndabibonamo nimwe. Ariko yakereje kugaburira ababirigi, kandi abagaburiraga ababirigi bari abatware. Ngo yakozaga inka abashefu bandi abanyamurenge bari hariya muri Moye Plateau, ngo zize zakereje abazungu baramukubita bamuca umugongo, yaranashaje, yahambwe hariya Kabindura arapfa. Yaguye muri mu ntambara ngo yakereje kuzana inka. Habayeho na groupement kandi ya Budurege yo mu Igaryi, mwabisoma mu gitabo cya George Weiss kuri page ya 116 na 117. Iyo groupement rero muri 53 yari ifite abantu 1829. Nabisomye uno munsi mu gitabo cya icyo mbarangiye kuri iyo page 116-117. Bari reparti muri iriya marokalite yose yarari hariya muri iriya misozi, kuva ku Gataka, Karongi, Gishembwe, Munanira no mu Igaryi niyo habaga Budurege, niyo hari kuri cheflier y'iyo groupement. Iyo yanditse officiellement ko ari groupement ya Budurege. Ipare yo konti dufite arrêté ya suppression, ariko ipare ko abazungu bayikuyeho muri 1956. Bayikuragaho barayisiprima kubera impamvu byenda nisha abantu batazi, ariko bavuga ko abanyamurenge bumvishaga abafurero n'abavira ko bategerezwa basuzuguraga abazungu. Mwabisoma kuri page y'igitabo cabo babirigi kuri page 147. George Weiss bita Pays d'Uvira. Ndetse umuzungu yamukubita nawe akamukubita. Bageraho batangira kubwira abafurero n'abavira tese ni gute umuzungu azuzavuga mu gapfukama, abazungu badusanze hano dutuye hano ari iwacu, none umuzungu azavuga wewe abami b'abafurero n'abami b'abavira mu gapfukama? N'uyu George Weiss wabyanditse, muzobisome kuri page mbarangiye. Nje naketse ko yo bari impamvu imwe yatumye batangira gusiprema ubwami bw'abanyamurenge n'abatutsi bo muri Nord Kivu, kubera ko babonaga batisumeta, bari bagize ngo abazungu babasanze iwabo, akumva ko badategereza kwisumeta kuri abo bakoroni. Izo groupement zose zivaho ziba supprimer, ziba remplacer n'izabandi. Uwavuze mbere yabivuze. None se ese groupement ya Bijombo ya chef Sebasonera ibaraye bashizeho umupfurero yabayeho gute? Ese umuntu yo kwibaza ngo si groupement ifitanye isano na groupement ya Budurege yuko ni mu karere kamwe, kandi bavuga ko kari akarere ari abanyamurenge bagashizemo ba mbere, ngo yari désert. Igifaransa bakoreshe baravuze ngo yari désert, il n'y avait pas aucune personne muri kari akarere kose sauf abanyamurenge. Kandi murabona ko Kabarure ari umuryango
uko ababudurege umuntu yo kwibaza ngo siriya groupement ya Kabarure ya Bijombo baraye bakuyeho iyo bifitanye isano na groupement ya Budurege yakuweho n'abazungu muri 56 ijibu oya nta sano bifitanye kabisa na hato yuko demarche zatangijwe na Sebasonera Obed bivuye ku mpamvu nyinshi muri zo mpamvu rero bituma bakreye groupement ya Bijombo mu mpamvu zimwe muri murere bamwe hano baracari batoya ntibabizi umwami w'abavira yarabaye nawe w'umujenesi yarabaye murere arahunga vari ngo agere ruguru mu ntambara bagiriye mu ntambara bamufata amateka ariko banga kumwica baramugarura muri leta kandi baramuinstale icyo kintu abatrere konesa cyane ko batamwishe mu rugamba nabo bazanyishano bamuzana aho ngaho warasura kandi ababera chef ikindi cya kabiri kumenyekana kwa Kabarure ari we Sebasonera yarasanzwe ari umwarimu muri rebellion yigishije hariya muri Moye Plateau ngo buca arigisha ni Buvira numva barimo muri années 64 66 nibo baraba intellectuel ba mbere bagezweho no guserukira abantu no kuvugana n'abantu no kuja kureba autorité ku kibazo communauté yagize byarumvikanaga cyane anaho yatangiye kumenyekana noneho mbabarire hanabayeho création yabagiriye ibyo bavuze barwana muri kote ya guverinema barwana n'abajenesi barwana na murere leta irabafasha ibaha ibikoresho muri Uvira hariho muhindanyi wari ufite iyo initiative ariko akagira bagiriye bagakingiye n'abakanyamagaja bacaziga n'abandi bose bacunguti muri Fizi habagaho muganwa akagira bagiriye barupande na bamunyakazi Simon abo bose rero abibuvira nuko Sebasonera yinjiye amenyekana ku autorité yuko urumvaga niwe wanafashaga kuvugana n'aba autorité afacilita abasaza bariko barwanya murere byenda batanazi n'ibifaransa batanazi no kwandika naho ya introduire arinjira ngo habe muri 69 atwibuvira ari umwarimu ikarundu niho habayeho recensement ya mbere identifier abantu nyuma ya rebellion iyo recensement rero basimba abanyamurenge banga ko baresanse abanyamurenge ndetse batangira no kubanyaga amakarite abari kuri Kiriba bafashe umusaza bitaga Tahiro Kamwaga abanyaminembwe baramuzi ise wa Mugabe wa Barasito wa Marehemu agronome muri wapfuye Yakobo na Nyarushumba basama babanyaga ama identité ngo n'abanyarwanda baza gutaka Ibuvira baje gutaka Ibuvira rero bahurana n'abagabo bari batuye Ibuvira notama barimo chef Sebasonera bakora amanama naho habaye inama ya mbere ndakeka ko ariyo nama yabaye ya mbere yo kuvuga ati no dusubire ku izina rya basogokuruza tuve ku izina ry'abanyarwanda yuko ubwo bariko bakonfunda ariko bakabakonfunda siyama bakabakonfunda babizi baziranyeho yuko bari abapfurero bamaranye imyaka myinshi amagana turaziranye ariko bakagira nyine ngo bajane muri ico Kigali hamwe n'abari abarefugee b'abanyarwanda bari baraje muri 59 kugeza muri 73 bakabashaka kubashira muri sake imwe nabo n'abagabo bamaze kunyagwa ama identité baje gutaka Ibuvira abafashe n'umwanzuro ko kuva no munsi badasubira kwitwa abanyarwanda pour éviter ko aba confusion n'impunzi babitiranya ariko babikora deliberément babishaka basuye kandi kandi bigakorwa n'abami babo basanzwe baturanye basanzwe baziranye icyo gihe banditse urwandiko barwanditse le 30 mars 1969 urwandiko ndarugira bandikira gouverneur wari uhari icyo gihe Takizala bavuga karengane bahuye nako banga ko baresanse Takizala arandika yasubije le 16 juin 1969 anavuga n'akantu keza cyane acaha ababembe n'abapfurero n'abavira ababwira ko abanyamurenge sont parmi les communautés fondatrices ba Congo muri 1885 urwandiko narwo turarutunze turazigira kubera iyo lettre rero abanyamurenge bahita bandika urwandiko ko kuva none bavuye mu bwami bw'abavira sheferi y'abavira hariya
mu bijombo hari Buvira na hariya mu plateau yose, ati ari mu kuduterete nk'abanyamahanga tumaranye imyaka amajana basogokuru na basogokuruza barabanye na basekuru ndetse bose bari abayobozi abirigi basiprimizo za sheferi zabo. Ngo amare kwandika urwo rwandiko ko bavuye muri administration ya sheferiya y'abavira, abapfurero baracanganyikirwa. Umwami bita Lenge wa gatatu Ramba Romain yanditse urwandiko ku minsi 23 y'ukwezi kw'icumi muri 69 asaba ko ariko après avoir négocié nabo bari banditse barimo Sebasonera Obed, asaba ko ataho kuvuga ngo mubejere na territoire, no kuvuga ko bientôt bari kuba réhabiliter bakazana sheferi yabo ya kera ariyo ya Budurege, ataho kuvuga ngo mubejere na territoire cyo kimwe nanje tube ba parallele mureke mbahaye groupement. Nuko groupement yabaye yahawe yandika urwandiko. Ramba yandika urwandiko le 23 octobre 69 avuga ko kuva none arekonesheje Kabarure nka chef coutumier wa Minembwe, ariko ntibyari bisifire ifare ko iyo declaration n'urwo rwandiko narwo turarufite turarutunze. Gisaro rero il a récupéré la situation abijana Kinshasa aja muri démarche kugeza muri 79 arete 229 yo ku minsi 23 ukwezi k'umunani 79 ministre wa interieur asohora arete iyo nimero mbabwiye ko kuva uwo munsi mu bijombo habaye une entité ya groupement à caractère traditionnel coutumier, kandi ko animateur chef w'iyo entité coutumière abaye Sebasonera Obed. Ni rero iyi groupement niyo baraye bashizeho tete, araza baramurinstale officiellement, ariko hashize iminsi mikeya batangira kumukoroga. Murabona territoire ya Uvira niyo bameze gutyo, amagroupement aba sous la gestion y'amasheferi et sous la gestion ya administrateur wa territoire. Administrateur wa territoire yo guhagarika, ariko iyo baguhagaritse nanone bazabashiraho umwana wawe. Niyo ufite amakosa boshiraho nibura na murumuna wawe anatanda ko umwana wawe azokura. Ariko Sebasonera abaye umuyobozi w'iyo entité coutumière iminsi mikeya bamushiraho ibibazo baramuhagarika. Ngo bamuhagarika aho gushiraho swat umwana wiwe swat undi muntu wa famille, bashiraho bita Tete Mutimbuzi n'umuvira. Tete Mutimbuzi atandukanye n'uyu Tete Amisi bashizeho, ndaza kubivuga bukeya nyuma ngeze kuri Tete Amisi. Tete Mutimbuzi arakora abanyamurenge baramwanga. Murabona abatazi ruguru iyo entité yiwacu yose urumva nka 90 ndakeka plus de 90% n'abanyamurenge babagayo ubonyine gusa, abandi bari bake cyane. Abanyamurenge rero birebele contre uwo muntu, babona ntazokora bamukuraho peut-être kubera inefficacité yananiwe kubinjiramo ngo amenye ko bategeka, amenye ko basambura, diviser pour régner mugani wa Machiavel. Hajaho uwo bita Eugene Kirimbi, bakundaga kwita Kirimbu. Nanone uwo bitaga Eugene Kirimbu ntiyatinze, abanyamurenge nabo nanone baramunaniza baramwanga, yuko bari bo bonyine groupement y'abanyamurenge gusa, baza gutuma hundi bitaga Fwanga Mafizi. Fwanga Mafizi nawe nabarahatura nanone ntibyakunda biramunanira. Hajaho bita Sangira, babahinduye mafurero, babahinduye abavira bazana umufurero bita Sangira, arahakora nanone nawe ntibyakunda. Sinzi, je pense ko ndashobora kubakurikiranya ariko ndabaha amazina gusa uko byagiye bigenda. Uyu Sangira nawe yaje kuva bashiraho undi ngo ni Nyabuzi. Nyabuzi nawe biramunanira, baza kubona ko ruguru hatotegekwa n'abandi, bashiraho uriya musaza Ernest Gaseha, yari na dirija, yari n'umu ex-phase, yari umusirikare, baza kumugira ko chef de groupement. Uwo chef de groupement yayibayemwo arayiyobora arayitunganya, kugeza nanone bamukuyo basura kandi barehabilita, basanga ibyo bari barakoze barihenze, ifo ko basura kandi gusubizaho Sebasonera Kabarure Obed kanyiri groupement uri kuri arete yabaye créé muri 79 na ministère ya intérieur kuva Kinshasa. Sebasonera agajagaho ngo amare kujaho batangira kumurwanisha uyu Tete Amisi. Tete Amisi n'umwana w'umunyinto wo mu Masango, rimwe na rimwe bavuze ngo ni Tete, bagira ngo nuri ya Tete waje wa mbere, yavutse umunsi
uwo bari bazanye gutsimbura Kabarure yaraye mu muhana wabo bamwitirira izina ry'uwo muntu ngo ni Tete ariko n'umwana w'umunyintu rero nabatwa bari abatwa bazabana n'abanyintu bakabanyintu babana n'abembe bakababembe uyu Tete ya Misi rero iwe n'umwana wo mu Masango il est différent de Tete ya Misi w'umuvira wari wararamplashije Kabarure batangiye kumushiraho ivyo bibazo il est encore présumé uyu ni présumé kandi murabizi ko Kabarure yishwe n'amasasu baramuteye baterana umuhungu we wari uyoboye witwa Muhoza il est présumé hotel waje kubatera mu ijoro arabarasa malheureusement amasasu acukuguru Kabarure neho yendeye arapfa n'uyu rero umwana n'umumayimayi wo mu Masango yari umwarimu wa école primaire ni ubu nyine bagize chef coutumier wa entité coutumière ya groupement Bijombo ya Kabarure nuko rero niko ubu nyine bimeze conclusion rero byakozwe byose ni consequence y'intambara tumaze mu myaka myinshi twarwanye intambara y'amasasu twarwanye intambara ya politike ni ndende cyane muri Nord no muri Sud Kivu tagucika intege niyo biriya bihari ariko il faut toujours ku resistant uzuresiste ukaruga ugatsinda ukaruka ukibeshaho ne faut pas céder ngo batema amajosi kibiriya bareka kubikora yuko nubundi baradusamburiye bishinka hafi miliyoni basambuye ama village amagana gukoraho chef Sebasonera nje ndona ko ni kimwe na ziriya ntambara dohe turwana ariko amahoro naboneka nubundi bari barashizeho bari abandi ngo bamare bamaze kubona ko bidakunda bashiraho Sebasonera ibyakozwe byose ni intambara turimo turacahaye turwana turacahaye twicwa turacahaye twirwanaho n'ibingi bidoye dukora no kwirwanaho il faut réagir abantu bakandika uko ni entité coutumier gushiraho muri mise en place ya province ni mise en place ya province ariko arrêté création ya arrêté ari animateur a chef coutumier Sebasonera ni ka karengane nyine no gushaka kutwereka ko mu by'ukuri kiriya gihugu turi abanyamahanga kandi ari iwacu ni kuri abakuyeho territoire ya Minembwe yabashaga kuduha une représentation muri parlement provincial na parlement national nta kindi buriya babikoreye bakoraho iriya territoire yari yabaye na RCD yari ifite amacollective amasecterane twogiye twenyine dukompetinga njewe nawe n'ubundi utsinze wese akaba umunyamurenge akaba representa au niveau ya dufite ba député ba province tukagirana ba député au niveau national ariko bayikuyeho kubera ibyo kandi ababafashije n'abanyamurenge bamwe bakorana na pouvoir nico kimwe na biriya mwabonye bya commune ya Minembwe ndi barayisuprime bahagaritse installation ya animateur wa commune kandi iracyari kuri arete imwe n'andi marete yose ariko abakongomani murabazi mu mbabarire simbiti bizeze barashobora kubikora bakayisuteramwo bakayisuprima kuko wabona bakuraho un chef coutumier uzwi bakazana umunyintu kubera ko ari mayimayi kubera ko arwana kubera ko urumva no kuza kurasa Sebasonera ko arukira ngo amwice abari bamuri inyuma se cyangwa nimba ari wenyine abyitumirije donc ingaruka ni intambara turimo ifo kubyumva ko ari no ntambara turimo ingaruka no kutugira no kutunyaga iwacu no kutunyaga entité bumva ngo mu entité coutumière hari entité muri Sud Kivu yoboye n'umunyamurenge ingaruka nukwanga ko tugira representant mu chef coutumier witirirwa ubwoko bw'abanyamurenge murakoze cyane birashoboka ko nabaye muremure mu biganiro ariko urumva amajambo ni menshi cyane tugize ngo tunatange n'amadetaye kadusigira abandi jambo nabo bakomeze murakoze cyane
urakoze cyane muzehe Banoge. Hanyuma hagati aho igihe mwavugaga twagumye kubona abantu benshi batwandikira batubwira ko bifuzaga ko kino kiganiro cyari kuja mu gifaransa kugira ngo nabo baze kubasha kucyumva kuko harimo n'abantu benshi bavuga igifaransa. Donc je vais m'adresser aux auditeurs qui parlent français. Vous allez nous excuser, on avait préparé ce space en Kinyarwanda et Kinyamulenge. La fois prochaine, comme ça, on va préparer l'espace en français, comme ça, pour que tout le monde puisse comprendre ce que nous parlons. Aujourd'hui, nous parlons on a exprimé le chef coutumier du groupement de Bijombo. Comme ça, la fois prochaine, on va faire un space en français. Vous allez nous excuser pour le moment. Murihangana nakiriye ama message menshi cyane barambwira ngo sujet intéressant, hari nabumva amagambo makeya bagakomeza gutegera ngo umve ko ari ikintu bakuramo, ariko ntago twari twabiteguye gutyo. Ubwo biragaragara ko biri très intéressant. La fois prochaine tuzabishira mu gifaransa. Reka dukomeze. Urakoze cyane, ugume aho ngaho. Hari abantu basabye kuzamuka nabo mbibutse twanze kubazamura kubera yuko tugishaka ko abapanelisti bacu nibo bagifite mikrofone, turaza kubazamura igihe cyo kuza kubaza ibibazo. Tubibutseho kandi hano hariho ama TV adukurikiye atandukanye, rero abantu n'igihe cy'ibibazo nikigera tuze kuza ntihagire uze kubaza ikibazo cyabajijwe cyangwa se wenda baze gutinda mu magambo. Ngire ngo tugiye gukomereza kuri Safari Munyarugendo, comme ça turaza kugaruka inyuma. Murakoze. Murakoze cyane Richi Genzo, nishimiye mu kiganiro tugiye guhurira hamwe n'abagenzi banje David Banoge na Oxygene Top Kivu. Nibyo koko ikiganiro nk'iki cyane kuvugwa mu ndimi zumvikana, kuko murazi ko igihugu cyacu cya Kongo ururimi rukoreshwa n'igifaransa. Rero ni byiza ko ubutaha mwategura ikintu kiganiro kiba mu gifaransa kugira ngo bari bose bazagira uburyo bacyumva neza. Donc nanje nshigikiye abagenzi bacu, ariko murazi ko indimi tumaze kugira indimi nyinshi, bibaye na ngombwa n'icyongereza nacyo kigashirwamo kugira ngo ibihugu byacu by'ibituranyi bivuga icyongereza nabyo bagira icyo bumva. Muranyumva? Yego, turakumva. Urakoze cyane. So rero nizere ko muzabitekereza. Uko byagenze, je m'excuse, Safari nakomeza. Okay. Murakoze cyane. Donc ma demande était de joindre ceux qui demandent à ce qu'il y ait également un space qui soit en français, même en anglais. Donc j'ai réitéré la demande. Le sujet était très intéressant et c'est l'histoire. Il faut qu'elle soit partagée avec nos compatriotes congolais, qui en majorité parlent français, mais surtout le message s'adresse à ceux qui sont au pouvoir, à ceux qui gèrent, qui portent des responsabilités lourdes dans ce qui se passe actuellement en République démocratique du Congo. Rero ndakomeza mu Kinyarwanda, ariko ndaza gusubira muri bimwe na bimwe muri za reference mfite ndazisoma mu Gifaransa, kuko mu byo nateguye uyu munsi ndashimira Oxygene kuri historical data yatanze, ayo mateka yatanze maremare cyane avuga ibyo twagiye. Nashize hamwe ikigereranyo cy'inka zishwe zashimuswe kuva 1964 igihe cya Murere 1956, inka birenga ibihumbi 500. Umubare dufite w'icyegeranyo cy'inka zishwe zariwe kuva muri 1996 muri Nord Kivu no mu Banyamurenge, aho inka zarizirishwe hari nk'ibihumbi birenga 500, nabyo miliyoni y'inka. Utangiriye igihe cy'intambara mbere AFDL kugeza ubu ngubu na za Maimai na FDLR zikomeza kwica zigatemagura inka, ugera mu Sud Kivu inka zose zigeze kuri za miliyoni 2. Bivuze iki? Bivuze bifatanye n'aya mateka turi gusubiramo. Ushaka
kukwangaza kukwavana ku butaka atangira ku mutungo wawe. Rero nibyo bikorwa uyu munsi, ariko igihe bagiye ku kintu kikuranga, umusozi wawe, aho ukomoka, aho urangwa, isoko yawe, gakondo yawe, igihe bagiye aho ngaho bivuze ibindi, bivuze ko n'ukukurandura. Rero nizera ko biriya byakozwe kugira ngo bavane Shefera Bijombo, bavane umunyamurenge uyoboraga ari ibintu bigira mu mateka, bigaragaza ko ni mu bikorwa bikurikiranye bisanga imvugo yakoreshejwe na Bitakwira avuga ati abanyamurenge nababonye baza, urumva ko ibikorwa birakozwe, tubavane na hariya. Ntabwo byapfuye kwizana, bifite ingaruka. Biriya birahari ba Wazalendo na za Maimai ya Kutumba n'abandi ko nibyo barwanira, nta butaka tugira, nta karere tugira. Icyo gisanga ikindi gisanga bariya bo muri Nord Kivu bafite niyo mvugo ivuga ati mwe mwaje ejo bundi, mwe muri abanyarwanda, ntabwo muri abene igihugu. Bitangiye mu mateka kuva 60 Kanyarwanda kugeza n'intambara zagiye kugeza n'iz'uyu munsi. Intambara ziri uyu munsi rero zigamije iki? Urebeye kiriya gikorwa cyakorewe Ibijombo, gikurikiye guhagarikwa kwa komine ya Minembwe, gikurikiye imvugo ya politiki, ariko cyane cyane iya mvugo yita abanyamurenge, abanyarwanda nane batutsi n'abarondofone muri rusange bati mwese nta gihugu mugira. Biriya byose bitangiye gushirwa mu ngiro kuko Bitakwira n'ibyo yatorewe. Muhino Nzangi yatorewe ka député national wo muri Nord Kivu avuga ko nta mpunzi z'abarondofone zibaho, ko bagiye mu Rwanda n'abanyarwanda. Ingiro nuvuga ko atazemera ko muri parlement ya Congo hemerwa ko hashirwaho komisiyo gucura impunzi. Niba igihugu gifite deja umudepite watorewe iriya program, urumva ko ntabwo wakwitega ko hazaba komisiyo izatorwa. Mwumvishije Perezida Kamere byavuze, ariko biriya byose nagira ngo mbasubize inyuma. Hari igihe cyane cyane mu byo tuganira tuje kureba ingaruka kugira ngo turebe inkomoko y'ibibazo. Nagira ngo abazi gusoma ni mu Gifaransa mujye mufungure rapport mwayisanga kuri internet, rapport ya commission parlementaire y'Ababiligi, le rapport de la commission parlementaire belge ya mapage 689 189 page. Uretse gushakira kure iriya rapport yashize hagaragara gahunda yakoreshejwe kugira ngo uyu munsi muri 2024 habe hari gushakishwa bita umututsi n'umunyamahanga, umunyamurenge n'umunyamahanga akwiye kwicwa n'abahamite n'abanirohamite, ntabwo ari bene igihugu. Murazi théorie de Bantu. Nafashe amapaje amwe kuko iyi raporo y'amapaje 689 page, umuryango wacu Isoko twayikoremo analyse yose, dusomara amapaje yose. Kubera iki twashatse kuyasoma? Kuko mu ngaruka ya genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda, mu ngaruka zijyanye n'ibikorwa bikomeza gukorerwa muri Est ya Congo, bita umututsi umunyamahanga ko agomba kwirukanwa, uko akwiriye kuribwa. Théorie de Bantu contre les Hamites. Kuri page 238, là, donc à la page 238. Je vais lire ça en français pour ceux qui suivent le français. Dans la commission de différence, à la page 238, il y a ce que la Belgique a appelé la politique coloniale et les identités ethniques. Pour la politique coloniale et identité ethnique, ils ont utilisé la section 6.3
ils parlent de ce qu'ils appellent la racialisation. Et je vais lire une partie qui concerne également le Kivu. Parce que c'est là, quand ils ont commencé à distinguer, il est important, j'ouvre les guillemets, il est important, non, voilà, cette distinction raciale de Bantou et Nilotique était également projetée sur des différences imaginaires ou exagérées des caractéristiques physiques. Mwibuka ko uyu munsi Shalonana igitabo yanditse giri gukoreshwa campaign Kinshasa, hari bene wacu ba Rwandophone bavuga ngo bo n'abahutu, ko intambara n'intambara y'amazuru maremare n'amazuru magufi, le combat de long nez et de petit nez. C'est passé à la télévision dans une conférence de presse, mais vous comprenez que c'est un discours des extrémistes qui rejoint également la politique coloniale des identités ethniques. Donc, cette distinction imaginaire était exagérée sur base des caractéristiques physiques. Donc voilà que c'est ces mêmes distinctions qui ont été à la base du génocide de Tutsi en 1994. Mais la partie intéressante, c'est l'idée de base de la racialisation que les Belges ont mis en exécution commence avec l'explorateur britannique John Hanning Speke. Mais pour lui, c'était tellement vague. Malheureusement, les Belges ont mis ça en action. Et voilà, les Belges ont débouché sur l'idée extrêmement tenace qu'il existait, ça ce sont les Belges eux-mêmes qui écrivent dans ce rapport de la Commission belge, qu'il existait deux grands groupes de peuples en Afrique. Ces peuples seraient essentiellement l'un différents l'un de l'autre. Les Bantous d'une part et les Hamites, aussi parfois appelés les Nilotes. Pour les linguistes, vous pouvez bien décrire. Qu'est-ce que ibi ngibi bivuze iki? Iyi raporo y'Ababiligi kuri page 238 igaragaza uburyo baje kuducamo ibice, ariko cyane cyane haje gushirwaho uburyo bw'ubuyobozi. Ubuyobozi bwagomba gufasha Ububirigi n'abakoloni kugira ngo ubuyobozi bwabo bugere hasi mu baturage. Muri ibyo rero niyo batangiye kugaba ibice by'abatware bimwe babiha abandi bigometse ku butegetsi bw'umuzungu. Muri raporo twanditse tugendeye kuri urwandiko rw'ikomisiyo y'Ababiligi, twasanze ko nibyo byatumye muri 57 muri Nord Kivu ari amagrupe Magishari, Kamuronzi bafashe umwanzuro kuko ubutegetsi intambara ya independence yari itangiye. Ubwami bw'u Rwanda bubwira Ababiligi bati mugomba gutangwa independence. Muri karere ka Masisi baramaze kumenya ko hari ubutegetsi bwayoborwaga na Bucanayandi. Bagombaga rero kunesha ubwo butegetsi kuko buri mu bwoko budakurikiza imvugo n'ingiro y'abakoloni. Nguko bafashe umwanzuro kugira ngo Gishari na Kamuronzi bavane Bucana n'iriya groupement bayivane. Dusubiye inyuma, iyi meme rapport iravuga iti abayobozi bayoboraga uturere muri Rucuru, amagroupement uko yayoborwaga, uko yashizweho n'ingoma ya cyami y'u Rwanda, yayoboraga karere ka Bwisha kose. Hari Jomba iyoborwa na Shizirungu, ikagira Kabango iyoborwa na Kabango iyobora Busanza,
ikagira Rurenga uyobora Rugari, ikagira Ntamuhanga uyobora Gisigari, ikagira Bikamiro ujibinza. Ibaze ko batware bose mu mateka y'abasogokuru bacu bitabye Imana, ayo mateka baraduhaye, kuko ibo igihe bayoborwaga n'ubutegetsi bwabo batware bane muri utwo turere twose, akazi kabo kwari gutura amaturo i Nyanza mu bwami bwa Musinga. Mbere ya Musinga hari Rudahigwa. Urumva ko muri icyo gihe cyose nta kibazo cyari gihari, ariko haje kuza ingaruka muri ya politike koloniale ivuga ati hari ubwoko butubangamiye, kandi bo bonyine barabyiyemerera. Bo bonyine baravuga bati twe nk'Ababirigi abatari bafite abataratwumviye twarabanyagaga tugashiraho batwumvira. Mwabisanga muri raporo y'uburyo Ndeze, umwami Ndeze yayo bamushize ngo avaneho Shizirungu Kabango, Ntamuhanga na Rurenga na Babikamiro. Nuko yabumviraga, yavugaga Igiswahili, basanga ko bari abandi bazakomeza aho turi mu 1920, basanga ko bari abandi bazakomeza gutanga amaturo, kandi imipaka yarashizweho mu 1908. Iyo ni ingoma y'ubukoroni, niyo mateka mabi baturaze yo kuducamo ibice. Ibyo bice babisigira igihugu cya Kongo cyananiwe kubumbabumba b'abaturage b'ubukoroni bwashize mu amateka amacakubiri, biba mu Rwanda, biba mu Burundi. Biriya byose ingaruka rero y'uyu munsi ni kurikira jenoside ubungubu yakorewe mu Rwanda, ubungubu kabikomeza muri Kongo, ikaba mu ngiro ari kugira ngo bari abantu dukomeze kubita abanyamahanga. Kuko imvugo no batabita abanyamahanga, nibatabwira umuwazalendo ko ari kurwanira ubutaka, kuko ari kwirukana wa wundi utagira ubutaka. Ni ukuvuga ko ntabwo uzaha imbaraga politikema, nta motivation waha umuzalendo umubwiye yuko nta ntambara ubutaka ihari. Kuko nibyo Muhindo Nzangi, ministre muri gouvernementore we kuba député national muri Nord Kivu, abwira abazalendo ni ntambara ubutaka. Nibwo bitakwira avuga. Iriya ntambara ubutaka rero igiye mu ngiro mu bikorwa, ariko ibi byose bikenewe gubonerwa ibisubizo. Nahangongeye kurangiriza, ibisubizo ntabwo bizaturuka Brussels nani mu Birigi, tibizaturuka mu Rwanda, ntibizaturuka mu Buganda, ntibizaturuka mu Burundi. Ibisubizo bizaduturukaho twe twenyine, turi abanyekongo, abaturanyi bacu bandi moko yose, tuvuga bimwe, dutuye hamwe. Ntacyo dupfa, ntacyo twapfuye uretse politike mbi y'ubuyobozi bubi. Ngiye kubaha ndangiza ijambo umubyeyi wanje ambyara yanciriye igihe interamwe zagiye muri Rucuru na Jomba yose 1996, interamwe zitangiye kuja mu nsisiro zifata ibyo zifata byose, tugira ubwoba, twari turi Kinshasa. Umubyeyi turavuga tukuvaneyo intambara turindire kwirangira, twari twifite icyizere ko iriya ntambara izarangira. Umubyeyi tumuza ari Kinshasa aho 1996 mu kwezi kwa 4. Mu kwezi kwa 5 kurarangira, kwa 6 hari mu minsi ya mbere kwezi kwa 6 niho insisiro zose intambara yatangiye. Ariko icyakurikiye, umubyeyi wacu wari ufite imyaka 70 aratubwira ati rero bana mbabwira ikintu kimwe, mwanzanye ni Kinshasa kugira ngo batazanyica, ariko ntacyo mwakoze, kuko iyo banyica ngapfira ku tongo mwari kuzagira no mu Nsanga. Ubu ngo itongo barisenye. Uyu munsi kuva itongo ritagihari mu myaka 70 mfite, nibwo bwa mbere hari data umbyara, hari sogokuru, hari sogokuruza n'abandi bose nta na rimwe itongo ryigeze risenywa n'abaturanyi bacu.
iyi ni shitani yabagiyemo, ntabwo ari bo bonyine, ntabwo umuturanyi wacu yabikora. Ati rero mundeke nsange abandi mu nkambi mu Rwanda no muri Uganda. Umubyeyi tumwohereza aje mu nkambi, aratubwira ati namwe hano Kinshasa ntabwo muzaharara, ejo ko bamvanye ku itongo niko bazabavana na hano mutuye. Ariko ijambo rya nyuma, intambara ya FDL yaraje, umusaza aragaruka asubira ku musozi we. Asuye ku musozi asanga za nsisiro uko zari zimeze z'abaturanyi zacu, amazu agihagaze. Mu nsisiro z'abatutsi zose n'inzu yari y'amagorofa amezo amateriyo durable zose baragiye barandura n'amabrike yose bayavanamo. Icyo umusaza yakoze yarabateranyije bose. Uribaza umusaza ufite imyaka 40 aragenda arababwira ati mwabaturanyi mwe namwe n'ababyeyi banyu ntacyo twapfuye, mwambwira impamvu ki mwasenye aya mazu kandi muzi ko twarabaturanyi. Baramubwiye bati baduhaye ubutumwa yuko nta mututsi ugomba kuzagaruka muri kano karere ka Rucu, mwese mugomba gusubira mu Rwanda, hano si wanyu. Umubyeyi arababwira ati rero uriya n'umuvumo wabagiyemo, nta umara ubundi bwoko. Icyo navugiraho ndangiza nuko birabya bijombo bijyanye na politike y'ubukoroni na politike iriho ubu ngubu muri Kongo uyu munsi. Politike yandi ivuga ati nzaha intwaro wa wundi ushaka kwirukana umututsi, nzashira itegeko kuri parlement y'Kinshasa yirukana ubwoko. Mwibuka itegeko ryashizwe 1995 igihe twanditse inzandiko dutabaza mu bututabara turitwa abanyamahanga kandi turabazahirwa. Iryo tegeko ryashizwe mu bikorwa. Muri uyu munsi ubu ngubu bashizeho wazalendo na ya ideology mwirukana umututsi. Nta yindi ntambara ihari, nuko kuvana ku butaka. Ni iki twakora? Nuko twakwandikira Ububirigi. Ububirigi niwe nyirabayazana. Nibyo nasaba. Hari Banogi ngaha umukuru utwanganya, hari Top Kivu, urwandiko twandikira umwami w'Ububirigi, kuko amateka yacu nibo bayatobye kugeza uyu munsi, kugira ngo impunzi mari imyaka 30 ziri hanze zidataha, igihugu cya Kongo gifatira kuri iriya ideology ya Hamite na Nirotike, ta handi bivugwa mu bihugu by'ibituranyi, no kuvuga ko hari ingaruka. Hanyuma dusaba ubutegetsi buriho uyu munsi buhindura imvugo, butwubake, budusubiza hamwe nk'abavandimwe, nk'abana b'igihugu kimwe cya Kongo. Igihugu ni cyacu, ni Kigali, twese twagikwiramo. Murakoze cyane ku butumire bwanyu. arakoze Richie. Wenda mbere yuko dusubira muri audience twasubiza mikoro Top Kivu akagira icyo yongeraho mbere yuko noneho tuje mu mwanya wa audience, kandi twibutse ko umuntu wese turi buze guha mikoro ni minota 2, nuyirenza tukakwaka mikoro ntibize kukubangamira. Richie, wasubira na mikoro. Urakoze cyane. Nibyo naje nari ngiye kuvuga. Ari abantu bakomeje kunyandikira bambwira ko bashaka kuvuga, mbabwira yuko abo twari dufite n'aba panelist bagomba kubanza bakaduhereza expose yabo, kugira ngo nabaza kubaza baze kuba babategereye bose babateza amatwi, kugira ngo tuze kugira ikiganiro cyiza. Harabambajije ama TV kiri bunyureho, hariho Umurage TV, nari nabonye hano na Gakondo, nabonye The Corridor Report, hari ama TV amwe biri buze gucaho nyuma kubera yuko bagitangiremo hagati. Ngira ngo ikiganiro kiri recorded n'ubundi kuri no account yawe, abantu barashaka kugikurikira nyuma y'ikiganiro. Absolutely. Usi n'abantu bavuga igifaransa n'icyongereza bashobora kuza gukenera kubaza igihe cy'ibibazo, nabo baza kuza kubaza, ngire ngo aba panelist bacu barabasha kubasubiza. So mwe mwihanganye muretse kuzamuka gatoya, tubanze Top Kivu abanze arangiza, hanyuma turaza gufungura mikrofone ku bantu bose bari bubaze ibibazo. Mwe mwihanganye abantu bari muri audience. Murakoze. Top Kivu, mic is yours. Murakoze Richie. Jenzo, ndashimira cyane Banoge na Safari ku nyigisho nziza batugejejeho mu bwuzuzanye, ni by'akamaro cyane. Iki kintu ntabwo ari cyo kujenjeka. Jenzo, hari extrait nakoherereje kuri Nuza, sinzi niba uyifite. Ni kiganiro reka mfungure nirebe, nari nafunze
iriya app ariko reka nyifungure hanyuma nze ni ikiganiro giherutse kuba ngira ngo twese twaragikurikiye mwene data Safari amaze kubivuga responsabilité ya hariya iwacu muri Kivu ni y'Ababiligi. Mwene data Banogeye abivuzeho, Safari abisubiyemo, nari nabivuze, urumva ko umuntu wazanye kari akavuyo kose n'Ababiligi. Nubwo tutavuga ati mu kwirwanaho kwacu byahagarara aho ngaho, ariko ifoko haba gupushinga. Ira proposition ya Safari ndayishimye cyane, komba gupushinga ku rwego rw'amahanga, ku rwego rwa Conseil de sécurité, nibatanabikora kugira ngo ibyo tuzakora bizabe bifite base. Batazavuga ati kuki mutatubwiye, n'ubu niyo abantu baguruka bakirwanaho nibo bajya baba bambere kubizimya kuko bazi ko aribo bafite responsabilité politique et morale. Nani Louis Michel yarabyemeye, ibyo ndiga ngo iyo extrait atuzayidushyirireho nayikohereje Genzo. Baramubajije wayibonye? Wayohereje kuri WhatsApp cyangwa muri DM? Kuri WhatsApp. Okay, reka noneho nyizane hano muri app. Louis Michel we wenyine yemera, abyemera, umva ntabwo ari propagande turi gukora, yemera ko bafite responsabilité kuba abantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda hariya muri Kivu, yaba Nord yaba Sud no muri Congo hose ibibazo bafite, bemeye iyo responsabilité. Iyo responsabilité rero tugomba kuzamukira aho ngaho bakayibazwa. Abantu barapfuye ni benshi, tuzageza he intambara zatangiye uko twazisobanuye kuva za 60 kugeza n'ubu ngubu, abantu bicwa, imihani twikwa, intambara zigira, twabibayemo ba victime, ababyeyi bacu barapfuye. Personnellement nge natakaje mama, murumuna wanjye, mushiki wanjye wo Bucura, bishwe n'abangirima 96 baratemagurwa. Ba onkle batwikiwe hariya za Mirange batwikirwa mu nsengero ku manywa, basanga abantu baratwika byose kubera ingaruka z'ibingibi. Hanyuma umuntu hagahaguruka ngo so de cas isolé, ntabwo ari cas isolé, ni conspiration iturutse ku rwego rukomeye cyane ku koloni, kandi ibi bintu bigomba guhagarara. C'est l'une des solutions, ariko na solution kwirwanaho idagaritse kuko mwene data Banogeye bivuze, ntabwo ari igihe cyo gutega ijosi ngo bakomeze bateme, ntabwo ari siècle yo gutega ijosi. Ndagira ngo nico cyari kibazo sinzi nimba nakibajije nagisubiyemo nabi, ariko nuko numvishije yabajije. Ni nkuko yongeyeho ko na ziriya nzego ko nta kintu zimara, ntabwo zaba iyo ni question ya kabiri, aravuga ko ziriya nzego z'amasheferi niki zimariye abantu muri Congo. Ndabona ico kibazo ca mbere ni kibazo kigoye, parce que amasheferi batangiye gusuprimer muri za 20 uyu Kabango bamureleze muri 20 muri 20. Icyo nshaka kunganira Safari bukeya nuko ndeze ntabwo yari afite competence yo kurelega umuntu muri entité yiwe zitari zinafite n'amalimite manini cyane ngo amurelege mu yindi entité ada control. Bien que Nord Kivu Ruchuru niyo yigeze kuba kuri ya chef ya province ya Kivu dans l'ensemble, Maniema na Sud Kivu na Nord Kivu, chef ya mbere y'iyo province yari Ruchuru. Urabona ko hariho na ba autoritaire na ba commissaire de district n'abandi ndeze bari bakuye mu Ruhengeri, no ile originaire de Ruhengeri, kuza ngo ariwe baha chefere ngubwo avuga igiswahili. Je doute fort qu'il avait la compétence de reléguer umuntu ngo amukure muri ubwo butaka mujana handi. Il fallait qu'il y ait une main y'Ababiligi kugira ngo bamufashe relegation. Iwacu naho umwami Mahina yagiranye imanza n'abanyamurenge, yishe umuntu, yishe umunyamurenge amuteye icumu, baramureleze. Abarelegaga ni pouvoir y'Ababiligi avec les missionnaires, ni barafite pouvoir ku bantu. Baramurelega bamukura muri Sud Kivu, bamukura Buvira, amuherereza Masisi niho yaguye. Ntabwo ndeze ndasinzi neza, sinibuka document nigeze gusoma, ariko nzobishaka tuzodiskite nawe. Ndeze Daniel n'avait pas le pouvoir yo gufata umuntu n'ibintu byiwe ngo amukure hariya. Ababiligi nibo babikoraga, bareleze benshi, kakuriya bakuye umwami w'u Rwanda Musinga bakamwohereza muri Moba, là où il est mort, n'abantu magana.
habe n'akabango nawe ategereza kuba yarabaye relege akajanwa muri Congo Central. Ndakeka ko mfite nigeze kubisoma dans les archives nazazibashakira. Bamureleze muri 20 bamutumayo asazirayo n'abantu n'abandi kandi peut-être il y a un peu de trace. Now kuwarubajije ko bagarura ari amasheferi ntibishoboka. Tous les memorandums zanditswe kuri burya kuri muri 82 bagaruye Mutambo comme candidat à la députation nationale, muri 87 bagarura Musafiri na Muzedugu bo deja babagarura. Memorandum zose ntagiye batarapelaga ko turi ba autochtone. Nanababwiye na lettre ya gouverneur Takizala ndanayigira avuga ko abanyamurenge ari parmi les communautés fondatrices za Congo. Nayo madokima y'amasheferi yabo les références ziracahaba arizo muri Nord nizo muri Sud Kivu, ariko se byaca hehe taho byaca njewe ahubwo ikintu numva abantu bose barakwire guhagarukira no gukuraho les chefferies et le pouvoir coutumier. Yuko basanze amasheferi mu Rwanda no mu Burundi, umwami yabaga yayoboraga yayoboraga igihugu akagira les chefferies zimufasha kuyobora ro bitaga baganwa. Bamare barabikura mu Rwanda baranabikura no mu Burundi. Alors babisiga iwacu, babisiga muri Congo. Babisiga muri Congo, je pense que dans le sens yo kuzoteza ibibazo. Nubundi amantite akuyoborwa neza nuko yayoborwa n'abantu competent, hakabaho competition kerekana ibyo uzofasha abantu, ariko kuvuga ngo pouvoir ba un pouvoir coutumier biga babeshaga irya mite ngo umwana yavukanye imbuto mu kiganza. Je pense que bitagezweho gushika ubunyine, tibigezweho gushika ubunyine. Il faut ko hazoba reforme ya administration muri Congo. Jenza nifuza ko okaho uzozotinda igihugu kikaba ifont suggérer ko ibyo bintu bikwiye kubivaho. Les chefferies, les groupements à caractère ethnique, ikintu cyose kijanye n'ubwami kikavaho tukaja mu masecteur n'amalocalité, les compétents bakayobora, les incompétents bakavaho. Naho kubura nanti byakundi igihugu nuko niko kimeze. Fo kumenya ko Congo irwaye kandi nti banafite na capacité analytique ngo barebe ko ibyo baye bakora ari byo. Uzubona abami bakambara impuzi nkima n'ibindi kiseke tagenda gapfukama ngo ko baramuimigisha. Nasa c'est très nukuba uri inyuma cyane. Kumva njewe ko Charles icyo gitekerezo ni cyiza cyane, kwa le pouvoir coutumier zikwiriye kuvaho hakajaho les secteurs nazo ziri indiqué kuri développement intégré mu gihugu. Naho biri by'ubwami nukudusubiza inyuma ntaco bimaze. Murakoze. Yes. Ndagira ngo nibutse abantu binjiye cyangwa se ba join the space inyuma, turi kumwe na Safari Munyarugendo n'umuyobozi w'isoko US, turi kumwe na Muze David Banoge umushakashatsi ndetse akaba n'umwanditsi. Nanone kandi turi kumwe na mwarimu Oxygene umuyobozi w'ikinyamakuru Top Kivu, nibo turi kuganira ku bantu ba joining the space inyuma. Rero reka dufate nkwakuzi ndetse n'abandi bari kuzamuka. Mbibutse ko ikiganiro gisigaje iminota itari myinshi kugira ngo tuje kugana ku musozo. Jenzo murakoze kuma ijambo. Ntago mfite intervention mvuga, ariko mfite ikibazo nashakaga kubaza aba speaker bacu. Numvise mukomeza ko insista cyane ku mateka muvuga ko ababirigi bemera responsabilité yabo mu kuba up to now muri biriya bihugu by'iwacu, yaba muri Sud Kivu yaba muri Nord Kivu, cyane kuri batutsi muri rusange, ko n'ingaruka tukikura nazo uyu munsi ari responsabilité zabo, ko kandi na ba Louis Michel babyemeye. So je nibazaga ikibazo, eske uyu munsi ababirigi nubwo bemera ko iyo responsabilité ari yabo, niba shaka bayemere bagende banayivuge, ize byatumarira iki? Mbona bari abantu bareka mbite bari abanyamuko umugani wacu nkuko tubita cyangwa ko nje mbita wenda, mubona bafite uwo mutima wo kuba bagaruka ngo bakumva ngo ababirigi bavuze, cyangwa mubona guturana nabo twabana nabo ngo nuko ababirigi bavuze, cyangwa mubona twaturana nabo ngo nuko babishaka, mbona bafite umutima wo kubishaka ukurikije
amadisikuru de hene yabo niba babitakwira nabanzangi batorwa ngo nuko bashize amadisikuru de hene bacisekedi ngo nuko yavuze ngo azirukana abenfiltre bose baba mu gisirikare haba mu biki mubona ibyo se byaba bitumara iki mubona kubana nabo tugomba kubana nabo ngo nuko twakoze diplomasi nk'iyo canke tugomba gushaka ubundi buryo twabana nabo habaho imbaraga murakoze ngira ngo ikibazo inkwakuza abajije kiri open kuba panelist bacu bose ngira ngo buri muntu wese yagisubiza ntawe tugihereza specifically ndumva bose bagisubiza Top Kivu niwe ugize umwanya ataravuga wagira ikintu kivugaho ngira ngo Top Kivu yari yamanutse sinzi ko mikoro yiwe ifunguye ndi kubona yasubiye muri mu balisena nimba Muzehe David Banoge cyangwa Safari bagisubiza urakoze cyane ndakeka ko ikibazo abajije ntabwo gifite igisubizo nkatwe muri porogaramu dusanga no kwigisha dabora abantu cya kabiri kubana ni ngombwa tuzabana ku ineza kuko nibyo tugomba guharanira twese hamwe tugende ku mateka jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda ingaruka zagomba gukurikira nyuma ya jenoside 1994 muri strategy yarashizwe n'abafaransa kwari kugira ngo abaturage bose bakoze jenoside n'abayobozi babo n'abaturage bazima batakoze jenoside bose bahungira u Rwanda consequence igihugu kibure abaturage bagituramo iriya minorite tutsi nk'uko babirigi babikoraga n'abafaransa babivuga n'interahamwe zabivugaga nta bazashobora gutura igihugu kuri bake cyane ariko politike y'u Rwanda na FPR yakomeje nuko kwari gusubiza abanyarwanda bose mu gihugu bose bakubaka igihugu cyabo kuko ni bamwe n'abanyarwanda hari kintu abatarakurikira n'utarakurikira hari documentaire ivuga le dilemme de coexistence après le Pacifique le génocide tutsi au Rwanda. Comment est-ce que wakwibaza muri 45 abayahudi bamaze kwicwa arabamaze abantu ba Hitler le nazi babamaze nyuma intambara rangiye Hitler aratsinzwe uwaje kugaruka avuga ati abanazi mwemere muturane n'abajuife tuzi ko abajuife bose bahunze Allemagne kuko bagiye bashakiye baja niko igihugu cyabo cyaje kuboneka na 1948 après Ben Gurion a déclaré l'état d'Israël mais uribaza ko yari nta handi barafite ho kujya ahanyuma bari biyumva ko bari mu gihugu cyabo kitwaga Germany, Poland. They were feeling they were home in everywhere in the world. Ariko the genocide against them made them to go back in what was not a country. Barayibonye bari mu gihugu cyabo Israel ariko bafite ibibazo n'aba extremists baturanye nabo. Kongo ni igihugu kinini gifite choice ebyiri yo gushiramwe bara abaturage bose uko tumeze amoko yose abarebare abagufi n'abandi bose. Iyo choice niba igihugu kidashaka ngo kigereho ntaho kizajya as a country le pays ne peut pas avancer. Donc niba rero abapoliticiens bariho ubungubu ari bo bayita kwira maze kuvugana mu inozangi ari bazakomeza uribaza ko tibizashoboka kugira ngo ejo bundi mwakurikiye kamera avuga ngo ntabwo abatutsi ngo les tutsi ne sont pas stigmatisés au Congo en RDC mwaramukurikiye avuga ngo bari bafite imyanya myinshi ariko secrétaire général w'icyama cya Kamere Billy Kambale a déclaré que lui mwafata lui il a déclaré que lui déteste les Rwandais. Ça c'est lui qui l'a dit. Niwe secrétaire niwe nguyobora UNC cyama cya Kamere. Abanyarwanda bavuga ko il déteste n'abatutsi. Donc ntavuga ngo n'ubundi bwoko ari kuvuga. So bare ni bakomeza kuyobora avec ce discours. Ese murabona hari ahantu hazaturwa nari amoko bita unabo kumara kwicwa ntibishoboka. Donc igihugu gifite inzira ebyiri cyo kugaruza abaturage bose hamwe impunzi gataha bakaba protéger
bakagira umutekano bagasubira mu buzima bwabo uko byari bimeze mbere na kera. Bitari ibyo rero izi ni inzira z'igihugu cya Kongo kugira ngo kitazashobora kubumba abaturage bonyine bazishakiramo ibisubizo. Niko ngiye mbibona. Murakoze. urakoze cyane Safari, reka duhereze ijambo abantu bavuze mbasabe kumanuka kugira ngo tuzamure umutumirwa. Yes, byakunze. Go ahead Rich. okay, nari ngiye kuvuga nti reka Banoge akore reaction gato hanyuma dufate iyindi groupe ya kabiri y'abantu babaza ibibazo. Murakoze. wewe umupfakuzi wavuze ko eske ababirigi kubyemeza n'iki byatumarira. Mu by'ukuri niyo ababirigi bo kwandika niyo babivuga ko ari bo ba hotel babiriya ibibazo twahuye nabyo, ndakeka ko abakongomani batahindura. Byaba mu archive Conseil de sécurité ya UN yabyumva bakabona ko responsabilité iri ku babirigi, ariko ntaco byahindura nabuke. Jewe icyo twakora kugira ngo nibura bizatinde bihinduke ni ukwiyubaka. Twakoze resistance ntitwemera ngo dutega amajosi batwice, twirwanaho ari muri nord ari muri sud. Ivuko twubaka ziriya mbaraga, hakazoro hakabaho rapport de force, tukabana nabo, tukaganira nabo, tukabana n'amahoro. Yuko kiriya gihugu ntituzokibamwo bazokibamwo bonyine, niyo batwica ntiyazabura uzosigara mu minembwe ni iwacu muri Nord Kivu, ni wabo abatutsi ainsi de suite no muri tako bazadukuraho. Ifo alors gushaka imbaraga tukiyubaka, ifo gushaka un appui pas seulement yacu twenyine mais un appui diplomatique dans la région et au monde. Nonoga twaza tunataka bakumva mu by'ukuri ko ibyo tuvuga ari ukuri, kandi gushaka appui ni contact no kwandika no kumediatiza. Noneho rero hari naho mwe mutagera ariko abandi bafite ijwi rirerire bakariyatugereza. Ikindi nuko hazaba un pouvoir responsable. Urabona ko habayeho imyaka myinshi, habayeho socialisation ya mensonge na haine yo kwanga abatutsi dans l'ensemble, ariko habayeho un pouvoir responsable, habaho une éducation civique, hakabaho no gusura kandi kwigisha abantu la bonne cohabitation kugira ngo igihugu cyacu gitere imbere. Uko bizogenda kose kiriya gihugu tugisangiye muri Sud Kivu, tubana n'abapfurero, tubana n'abavira, tubana n'ababembe. Kandi iyo tuvuze Congo, je pense que la première chose iza mu mutwe wawe ni wanyu. Ntabwo iyo tuvuze Congo tuba tuvuze za Muhanda na za Banana. Oya, umunyamurenge abavuze imurenge, umututsi wo muri Nord Kivu bavuze muri Masisi no muri Rucuru. Ubwo hari ahantu ntituzohaba tutari kumwe n'abariya bavaze bacu naturel. Tuzobana n'abariya, nous sommes obligés, nous sommes condamnés yo kuzobana ubuzima bwacu bwose, yuko igihugu patrimoine turayisangiye, dusangiye imfizi. Alors hatinze hakabaho un pouvoir responsable. Il suffit yo kuvuga bukeya gusa. Abakongomani murabazi, tumaranye imyaka n'imyaka, kuriya habaho un pouvoir responsable, biriya byashira kandi bagatangira bonyine kubyigaya. Ngumva ari ibyo ngibyo ababirigi kubyemera ntaco byatanga, ariko ni byiza bikaje mu archive. Ariko icyagira icyo cyadufasha no kwiyubaka no gushaka un appui au niveau de la région et au niveau international, no mu gihe twagira umugisha akaba un pouvoir responsable eka inculca l'éducation civique ya cohabitation pacifique, bagasura kandi no gutangira kumvisha abantu ko batazaba muri kiriya gihugu tutakirimwe, natwe tutokibamwo batakirimo. Murakoze. Urakoze cyane. Ngire ngo dufite abantu basha bazamutse bane. Niwumva hari ikibazo ugiye kubaza undi muntu yakibajije, nta mpamvu yo kuzokibaza. Mu kandi kanya gato turaza guhagarika ikiganiro. Twahamagaye abapapa bakuze, kandi muri weekend abantu wenda bakeneye baraza gukenera kujya gusanga imiryango yabo. Mbere yuko mpereza hari wazamutse mbere n'ishaka, ngire ngo nabasaba yuko uko ari bane babaza bakurikiranye, kereka wenda ufite intervention ariko abafite ibibazo bahita babibariza icyarimwe, intervenant bacu bakaza kubisubiriza icyarimwe, cyangwa se tumaze dufate babiri ba mbere abandi babiri nyuma. Uwa mbere ni Shaka, uwa kabiri ni Rich. Mubanze mubaze hanyuma babasubize, hanyuma turaza gukurikizaho Claude na Bruce.
Ishaka ngira ngo wafite Claude yari microphone. yabajije Bruce niwe uri buze kubanza. Okay, sounds good. Yes. Nta kibazo. Mm. Nawe yaza kubaza nta kibazo nyuma. Ishaka? Murakoze cyane, sinzi ko muri kunyumva. Yes. Ndabashimira cyane, nshimira abantu bage batugezaho ikiganiro. Amateka ni meza kandi atuma abantu basubira kwiyubaka bakamenya icyo bagomba gukora. Mu by'ukuri icyo nari ngiye kuvuga ni nkaho gisa nkaho cyavuzwe, ariko gusa kubera ko deja nari namanitse ukuboko ndavuga gusa ijambo rimwe. Iriya processus n'iriya system mwari mwavuze yo kwandikira ababirigi ni byiza, ntacyo bitwaye kubera ko abantu bafite ubushobozi n'uburyo bwo kubageraho babikora, dore ko n'ubundi mwari mwabikoze. Ariko mu by'ukuri nge mbona nta kintu na kimwe byahindura muri situation abantu bariko baracamo iki gihe, ahubwo igikomeye abakongomani twarahavukiye, twarahigiye, twabanye nabo 100%, n'amateka arahari, ibitabo zaranditswe birazwi, bimaze igihe n'imyaka, nubwo ababirigi bobyemera batabyemera bari barabyanditse, birahari. Abakongomani barabizi neza ko turi abakongomani kimwe nabo. Ikibazo gusa gihari ni cya kindi kigaruka, umutima wabo gusa nyine wa wundi wo kudashaka ko tubana nabo. Rero nje nkumva imbaraga gusa zahaba nizo abantu batangira kwiyumvira nk'uko nyine twabyiyumviriye, abantu bakaba umwe, abantu bakigisha, bakaba mobilize, noneho igihe cyazagera twenyine tukishakamo imbaraga ziduhesha kuba muri Kongo, byakunda cyangwa byakwanga. Naho ibyo bindi tujamo bizagera igihe n'ubundi amateka arahari, arabibigisha, ariko ntibashaka kuzumva. Murakoze cyane. Mbere yuko Rich afata ijambo, abandi bamaze kuvuga bamanuka, uretse wenda abapanelist bacu, kugira ngo abantu babone uko bazamuka. Hari abashaka kuzamuka bikanga. Uwamaze kuvuga bazamuka, yamanuka plutôt. Yego. Rich wabaza. Murakoze cyane, nanjye ndashima aba intervena bose kuko ni abanyabwenge, bafite ibyo bavuga bazi. None nkaba ari igitekerezo navugaga nti habayeho symposium international ireba iki gice cy'iwacu cyo muri Nord Kivu na Sud Kivu, twashatse twagifinansa ku mafaranga niba ari ubushobozi wenda butagize, tukagifinansa ku buryo kibera wenda nko mu Bubiligi, aho Union Européenne wenda ishobora gukurikira icyo kintu, kugira ngo ibyacu ntibikajye bivugwa n'abandi, kandi natwe dufite abahanga bacu bashobora ku-explica ibyo bintu, kandi bakoresheje ibitabo ababirigi banditse, tugakora icyo kintu tukagifinansa. Ubushobozi buri wese, ubushobozi umwe ntabwo yabushobora, ariko twese twifatanyije bukatubwira tuti wenda umuntu dukurikije sare twabonye, aba invite dufite niki, nubwo umuntu yatanga amadolari 50, ariko byibura tukava hasi natwe tukajya hejuru. Icyo niyo ni igitekerezo cya mbere. Ikindi gitekerezo nshaka kubaza ko twicamo n'ubu ngubu abantu bicamo ibice, ndagira ngo mbaze ni ryari ururimi rufatwa nkaho ari ururanga abantu? Ese hari igihe umuntu ashaka gukeya ururimi rwe, ninde utanga uburenganzira bwo kugira ngo ururimi rubifatizo ry'abantu aba naba? Urugero, hari bene wacu basigaye biyita ngo ni abanyemera, bavuga ikinyemera. Ese tutabikoze uyu munsi ngo icyo kintu kibe banal, barabyara bo, iyo babyaye umwana wawe umwigishiriza kwishiga, abo bana bazapfira hariya kuri rya shiga, bazajya bakomeza bavuga ko hari abanyemera, navutse tata papa ambwira ko ndi umunyemera, mvuga ikinyemera, ugasanga hari igihe tuzageraho n'ubundi ibyo twubaka buri munsi tutabanje ngo bya bindi biri hasi bitwinjiramo, tubanze tubishyire hasi, bishire, none dutenge intambwe ikomeye. Murakoze cyane.